twamumenye mu bikorwa bitandukanye, abenshi twamumenye mu mupira w'amaguru nk'umuhanzi waririmbiye Rayon Sport, waririmbiye Kiyovu, waririmbiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, twamumenye nk'umushinjacyaha, twamumenye mu nshingano zitandukanye kandi twamumenye mu myidagaduro, twamumenye nk'uwazamuye umuhanzi Gisupusupu, twamumenye nk'uwari ukuriye amarushanwa ya Hangahiga, twamumenye mu nshingano zigiye zitandukanye, twamumenye nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Amakuru atugezaho aka kanya rero amaze gutangazwa na guverinoma y'u Rwanda avuga yuko Alain Mukurarinda Bernard atakibarizwa kuri ino si y'abazima. Ni inkuru itangajwe muri iki gitondo tariki 4 Mata kuri uno wa gatanu 2025. Guverinoma y'u Rwanda rero yagize iti "We are deeply saddened to announce the passing away of our colleague Alain Mukurarinda, Deputy Government Speaker person at the KFH Hospital following complications from a heart attack. The government of Rwanda extends its sincere condolences to his family, loved ones, and all those who had the honor of working alongside him." Bishatse kuvuga ngo tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro bya KFH azize guhagarara k'umutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Reka tuvuge tuti nagire iruhuko ridashira. Iyi nkuru rero ibyutse itangazwa kuri uno wa gatanu, ni nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 3 Mata 2025 Bwana Alain Mukurarinda urupfu rwe rwaje kuba rwatangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba mu binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda harimo The News Time, harimo igihe.com, harimo ibinyamakuru bitandukanye bikorera kuri YouTube, harimo Isimbi TV, harimo 3D TV, harimo Jealousy. Iyi nkuru ikaba yaje kuba yatangazwa, ariko guverinoma y'u Rwanda itari yatangaza yuko koko Bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wari wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana, aho byavugwaga yuko yafashwe na stroke ku munsi wo kuwa gatatu akajyanwa kwa muganga hariya muri King Faisal, yagezwayo bikaza kuvugwa yuko yaba yaragezeyo agahita yitaba Imana. Ibi rero byakomeje kutavugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, aho abenshi batemeraga yuko iyo nkuru yaba ari impamo, cyane ko guverinoma y'u Rwanda ntacyo yari yabitangajeho. Ni ukuvuga ubundi inkuru nyayo, inkuru twavuga yuko koko Bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wari wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana, official announcement cyangwa se inkuru mpamo isohotse kuri uyu wa gatanu tariki 4 Mata. Bwana Mukurarinda rero yafashije benshi. Amakuru ahari nuko bavuga yuko atigeze arwara ngo arembe, niko byavuzwe, aho bavugaga yuko ubwo ndavuga mu ijoro ryo kuwa 4 bishyira kuwa gatanu, byavugwaga yuko Bwana Alain Mukurarinda atigeze arwara aremba, ahubwo yafashwe na stroke. Abazi stroke muzi yuko ni indwara iterwa no guturika kw'imitsi y'ubwonko, niko byavuzwe. Ariko rero guverinoma y'u Rwanda ije kuba yabinyomoza, ivuga yuko yaba Alain Mukurarinda yazize indwara y'umutima. Niko guverinoma y'u Rwanda yaje kuba yatangaza nyuma y'ibintu byinshi byagiye bitangazwa. Twavuga yuko ari ibihuha, kuko iyo guverinoma y'u Rwanda itari yatangaza koko urupfu rw'umukozi wayo, biba bishatse kuvuga yuko nyine iyo nkuru ibitari yaba impamo.
byinshi twamenya rero kuri Bwana Mukurarinda Alain wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ni uko yari umuhanzi yaririmbye indirimbo, niwe waririmbye indirimbo Tsinda we batsinde, niwe waririmbye indirimbo y'Imana yitwa Gloria, yari umuhanzi, niwe wazamuye umuhanzi Gisupusupu. Twagiye tubona mu biganiro bitandukanye twagiye tubona Alain Mukurarinda mu biganiro bitandukanye kuri YouTube, aho twamubonye kuri Mama Urwa Gasabo. Mu by'ukuri yari umuntu ubona yuko akomeye, yari umubyeyi wishimiwe n'abantu batari bakenya. Iyi nkuru rero ni inkuru y'akababaro ku muryango, ku nshuti z'u Rwanda, ku banyarwanda bose muri rusange. Twavuga tuti agire iruhuko ridashira. Yari umubyeyi abaho yari atuye i Masaka. Ku baturanye nawe murabizi uburyo uyu mubyeyi rwose yari umubyeyi mwiza, umubyeyi ufasha. Rero Bwana Alain Mukurarinda twajyaga tumubona avugira leta y'u Rwanda nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Yaherukaga rero kugaragara avuga mu buryo bweruye, asobanura uko imibanire y'ibihugu byombi, yaba u Rwanda ndetse n'Ububiligi ihagaze, ndetse yagendaga agaruka kuri kiriya kibazo cyabayeho hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Byagiye bigaragara yuko hari ikibazo gikomeye cyane cyaje kuba hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Murabizi byagiye bica mu itangazamakuru, aho u Rwanda rwaje kuba rwakanzura kwirukana abadiplomate b'Ububiligi mu Rwanda, ariko n'Ububiligi nabwo bukaba ari gutyo bwari bwarabigenze. Rero iki kiganiro yari yagitanze kuri TV, kuri televiziyo Rwanda, kuri RTV. Ikindi kiganiro twaherukaga kumubonamo ni ikiganiro yakoreye kuri BNB FM, akaba ari ikiganiro yavugaga ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi uko bihagaze. Ibyo nibyo biganiro twaherukaga kubonamo Bwana Alain Mukurarinda Bernard. Bwana Alain Mukurarinda Bernard rero yabaye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, byanzuwe n'inama y'abaminisitiri tariki ya 14 Ukuboza 2021, nibwo Bwana Alain Mukurarinda yaje kuba yaba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ni byinshi rero byagiye biranga uyu Bwana Alain Mukurarinda mu rugendo rwe, imibereho, ni byinshi bitandukanye. Gusa icyo twavuga cyo yari umubyeyi. Ni ukuri u Rwanda rubuze umuntu, rubuze inyangamugayo, rubuze umugabo w'umugabo. Ni inkuru rero mu by'ukuri abantu benshi kuyakira byagoranye, cyane yuko tukimenya ino nkuru twagiye tuba oya ntago ari byo, ariko magingo aya ngaya ni uko nguko bimeze. Nuko Alain Mukurarinda cyangwa se Alain Mukuru, kuko niko twakundaga kumwita, ku bitabiriye amarushanwa ya Hangahiga murabizi. Hari ayabereye muri Alpha Palace, murabizi. Yari umubyeyi pe, yari umubyeyi. Niyo mpamvu iyi nkuru ni incamugongo. Reka rero dukomeze twihanganishe umuryango wasigaye, twihanganishe inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange. Tuvuge tuti umubyeyi, Imana imwakire mu bayo, ndetse ku gihe cy'umuzuko tuzahure nawe tumubone. Nibyo ngibyo navuga, kuko iyi nkuru ni inkuru mbese twavuga yuko ni inkuru umuntu atavugaho byinshi, kuko amagambo hari igihe kigera amagambo agashira ivuga.